I pozdrav drugari! Primetili smo da već duže vrijeme nismo izbacivali nikakav video sa zagonetkama. Verovatno ste se već opustili gledajući smešne filmove, ali danas ćemo vas natjerati da stavite vaše male kape za razmišljanje, jer ove zagonetke uopšte nisu jednostavne i još plus one će vas naučiti da donesete pravu odluku, čak vam jednog dana mogu biti od koristi u hitnim situacijama. Tako da predstavljam vam 5 slagalica i zagonetki u kojima ćete morati da izaberete pravi izbor kako biste ostali živi. A ukoliko želite da vidite test u GTA 5 i ostale eksperimente, posjetite naš novi Mask channel čiji link u opisu ovog videa. Hvala puno, hajde da počnemo! Pećina. Pa u prvoj situaciji imamo jednog nespremnog momka. Zamislite da ste se izgubili u pećini, zamislite da ste sjajan fotograf i treba da napravite nekoliko fotografija iz unutrašnjosti za poznati časopis. Ali pošto ste vi na ovom mjestu prvi put i sigurno ne znate kako treba da se krećete kroz tunel. Dakle, odradili ste svoj posao i sada treba da izađete iz pećine, ali tunel kroz koji ste došli ispunjen je kamenjem. Šta treba da radite sada? Dakle, oko vas ima 5 tunela i svaki vodi napolje, ali postoji opasnost u svakom od njih. Prvi tunel naseljen je slepim miševima koji kada vas ujedu dobijate odmah smrtonosnu bolest. Čim zakoračite u drugi tunel, jako klizište vas čeka i to će ispuniti čitav tunel kamenjem. Treći tunel ispunjen je usijanom lavom koja će vas istopiti i vas i vašu odeću za samo 1 minut. Četvrti tunel ispunjen je toksičnim gasovima koji ubija svaku životinju koja se usudi da uđe unutra. Peti tunel je ispunjen radioaktivnim biljkama koje će vas ubiti odmah svojom najjačom dozom zračenja. A verovatno sada shvatate da je pitanje koji treba da izaberete kako biste izašli živi. Pa, sve ove opcije, osim četvrte opcije, su smrtonosne. Zašto je to tako, pitate se? E pa ovo je otrovan gas, ali rekli smo da on utiče samo loše na životinje, a mi sumnjamo da ste vi jedna od životinja. Pogubljenje. Ovog puta ste izgubljeni turista i uhvaćeni ste od strane aboriđinskog plemena, a oni baš i ne vole uljeze. Ali ispostavilo se da ste došli do jednog ljubaznog čovjeka i dao vam je pravo da birate posljednje reči. Pa ako lažete u posljednjem govoru, oni će vas upucati pištoljem, a ako govorite istinu, spalit će vas na lomači. Reklo bi se da je situacija beznadežna, ali razmislite malo i sigurno možete nadmudriti ove divljake samo jednom rečenicom i ostati živi. Pažnja, ovo je pitanje. Šta treba da kažete kako bi vas oslobodili? Sve je zapravo vrlo jednostavno. Možete zbuniti zle aboriđine samo jednom frazom. Samo treba da im kažete da biste željeli da vas ubiju pištoljem i evo fore. Dakle, tvrdite da biste voljeli da vas ubiju na ovaj način i domoroci će se već sigurno smijati dok pune svoje pištolje jer su također htjeli da vas ubiju na ovaj način. Čekajte malo, ako ste ipak govorili istinu, onda treba da vas pali na lomači, ali pošto ste rekli da vi želite da vas ubiju pištoljem, onda ćete na ovaj način izvršiti veliki pritisak na njihovo razmišljanje i mozak ovih pećinskih ljudi će definitivno da poludi, tako da će im biti lakše da vas puste nego da razmišljaju o tome kako da se pravilno postave. Lift. Ovog puta problem je taj da ste zarobljeni na najvišem spratu zgrade koja je ispod spremna za demoliranje i rušenje. Ne pomaže vam ništa jer ste tu sami u svojoj nesreći gdje ne postoje stepenice, nema prozora, već samo postoji 3 lifta sa različitim izborima i imate samo jedan način da se spasite. Međutim, budite oprezni jer u prvom liftu se nalazi ogroman otrovan pauk koji je sposoban da ubrizga toksičan otrov u vas što će dovesti do smrti. Kada otvorite vrata drugog lifta, on je napunjen do vrha ključavom vodom koja se izliva u kabinu i možete se skuvati za samo 1 minut. A u trećem liftu su komarci koji su nosioci opasnih bolesti i veoma je teško naći vakcine za njih. Šta ćete izabrati ovog puta? Mislimo da ste napravili pravi izbor, to je kabina sa komarcima. Prvo, ako imate lošu sreću, oni će vas ujesti, ali šanse da pronađete vakcinu su veoma male. Međutim, i dalje postoji šansa. Dobro, ok. Dakle, možete samo skinuti vaše cipele i razmašite se po kabini lifta i dopustite da krv komaraca pršti po zidovima kabine lifta. I nastavite mirno da se spuštate do prizemlja. Ćelija. Probudili ste se u mračnoj sobi zatočeni u nekom kavezu, ali onda čujete glas koji proizilazi niotkuda i kaže vam da želi da se igra sa vama. Kavez se otvara, tajmer počinje da odbrojava i 3 vrata se nalaze pred vama
I za prvih se nalazi serijski ubica koji je 1890. pobio 300 ljudi. Iza drugih vrata su senzori pokreta koji aktiviraju oslobođenje tečnog azota na ulazu koji će vas zalediti. A treća vrata čim otvorite padaju najotrovnije kiseline od kojih ne možete preživjeti, ali bi bilo lepo da se okupate njima. Koja vrata ćete izabrati za spasenje? Imate samo nekoliko sekundi da napravite izbor, igra je počela. Pa, da li ste napravili pravi izbor? Dakle, vrata za spasenje su broj 1. Ako ste pažljivo slušali, morate shvatiti da se ubica koji se krije iza tih vrata odavno pretvorio u skeleta, to jest u kostura, tako da vam neće naškoditi, što znači da možete bezbedno izaći. Pilule. Pa, ostavili smo najtežu zagonetku za kraj. Verovatno će vam trebati duplo više vremena za rješavanje ove zagonetke u odnosu na prethodne zagonetke. Naravno, ne biste željeli da budete u ovakvoj situaciji, ali zamislite da ste slijepi i bolesni. Pored toga zatvoreni ste sami u stanu, bez komunikacije i imate u cilju da održite svoje zdravlje. Potrebno je da popijete po 2 tablete svakoga dana, jednu plavu i jednu crvenu, a ukupno imate 2 komada od svake vrste. Ako uzmete više od 2, umrećete momentalno. Ako uzmete 2 iste, također ćete odmah umreti. Nekada ove pilule su bile u različitim bocama, ali ste oslepeli i napravili ste jedan pogrešan potez i pomešali ste ih. Šta biste uradili? Morate uzeti lek i pored toga ove tablete su apsolutno identičnog oblika, forme i teksture i ne možete ih razlikovati dodirom. I sada je vreme da razmislite jer vaš život zavisi od toga. Slažemo se da je ova zagonetka daleko od lakog, ali isto tako ima svoje logično rješenje. Kako ne biste pogrešili, u izboru pilula morate prepoloviti svaku od ove 4 tablete, slomljene komadiće ostavite u stranu tako da ih ne pomešate i na kraju dobit ćete 4 polovine plave i 4 polovine crvene tablete. A znate svi da 2 polovine formiraju jednu celu. Tako da odbacite drugu polovinu svake pilule i dobit ćete po 2 polovine. Kao što smo rekli, 2 polovine su jedan ceo i to je upravo ono što vam treba da popijete kako biste ostali živi. Pa ljudi, da li ste uspjeli da rešite ove zagonetke, ali opet u svakom slučaju delite vaše rezultate u komentare i ne zaboravite da nam date like ukoliko smo ga definitivno zaslužili. Naravno, ukoliko želite da vidite GTA testove i razne eksperimente, posjetite naš Mask channel, link u opisu videa. Hvala unaprijed i veliki pozdrav moji drugari!